Wekwato wa NND makaundi ya Makueni miaka itatu mevitu Governor Mutula Kilonzo Junior wosie uteleva wa kaundi su waikwende ya kwa ili ya udhukumi meviani ya uiti ni maa kisomo wakati wa mevia ingi ila Governor udhiumwe wea Professor Kivutha Kibwana wekiye misingi milumu kwa miaka 10 yo kwa miaka isu itatu nitao Governor wa Makueni utona kwiyo ni ya kwitha ailetie Makueni ni ndini wanena niya we mwana katiwa mwandiki utuwa mauvomu le imulinge na la weta se mbunge wa Kibwezi East County Nesu Willy Malile. Matuku 25 mamagwana na mwakani wa 2024 ilinaua magavana maye kithito cha kutongoza serikali sia kaunti muvya wa Uiti wetakana ni Willy Malile kutha uende kutha masia serikali ya Makueni. Wathima za kuyuka thima si uthiukethia sibitali wangolo so kwa masi wathi masaku wenda withie malami mekwikiwa no wavinya wandeti wathi masaku wenda withie kwi sindu significant siende soko sio ni ndeu sibitali sio sile tasika ba mbewa sia kuma kwe in fact ina muuma Chakos level 5 nyemwene na mumi sia kukito Makueni na mutwa masaku aendeka itu na kwata Uiti beta mbewa twa kwata ku Makueni nundu ndo kwazia ojino Makueni wana andwana na mambe ya pena problem nene muno masibitali ni maitu Makueni ona ndagitali wa bichamu waku wiwa wende ukaete ila ditawa mask ya unda kitari loko itamu uzu wako wiwa wende ukaete gloves sia unda kitari loko kusia muuzu wako nikana ese kwamba kumu examine indi hapo utavya indi ndawo ila sikuendeka uende ukawenza na hata mwa waku enda sindu ta MRI no utumiwe uende mukilo walelo uende ukekwe MRI edhiwa mwa waku enda X-ray machines tunasiki chunguzima ndino akela sibitali lakini hivyo kama mwa ekuma ba Kibwezi atwawe Kenyatta no lazima umingili miongo itatu mwa ekuma ba Kibwezi umutwae Makendo wewe ambako evangilia 15 one failure yambe nikana serikali wa county ndo ilete kwedwa we value mbesa mbe wadhayo maili takwitha mayazia onethwa nimekwenda utwebeti ambulance muwa ugambe otwa wabikwe na indi ujisa kwiki wa ndinwa invoice ila yaku mundu atwa wa wodini kwa mundu kwa ni ambulance aendeta ka discharge akuwa waendeta ka iwo wodini mundu atwa wa wodini aika discharge wa family yaku ndi make arrangement yako muvango wa Uiti ulokuta Mutula Kiolova ni uko kiwasikalo sia public participation Jumatatu athiweta kana kwitha ote usongi omwithani kwa nende Makueni kuna na ukwitha wisese ya ungu ya kilungu chetana yuluwa ya na China ndi makaunti ime oka Governor Mutula on record atase kana sha ndio thukuma na President Ruto atabwe sha ndio thukuma lakini muthenya wa uni either aendete kuyando nienda kumwebia sha na mbeza sie inyi sia koti yani ila milioni 90 ngotila kuma wodini sini 3 million each ward nienda kumwebia sha neyo nunaize sha ndio thukuma isu ni challenge yemwe ngusanigwa ni mesile ma governor wito yo esiliata ndo on kuma kwa ngali mwa munuka wake yaze sha ndio thukuma na President Ruto aidro manakana sha ndio thukuma na wethukisia Senator wito Manzo yaze sha ndio thukuma wethukisia Stephen Kalonzo Musyoka party leader wa chama kitu cha Wiper yaze sha ndio thukuma na kwata madile ni yaze sha ndio thukuma lakini Mutula yase nienda kumwebia sha na ila mbeza sienda nikana mukwate Uiti isu ni dosari no lazima atueleze zaidi kiendeni kindu kila kingi kinzani CPO ni kwithwa you anatweka public participation na twazia ni sawa ende uendeye no ili webeana yo mesienu ngili 11 ye mandwata ye pathulwata kuma kwa misingili maana ile ya 50 timanekana mesienu niyo mibimebyo kavilani kala kiende Willy Malile weta kana bunge ya Makueni nevalukita uyani wa kuseka na kuthuimwa kava executive wa Governor Mutula Kilonzo Junior hivi tweketha wa public participation milioni 33 na yose ile tekwithwa ila tweketha public participation ne milioni 39 lakini thandatu sitiwa MCA
Rikithiwa public participation milioni 3 hii 3 siatiwa baingo mundu wese nisiawe amwe hii 3 nisioswa siatwa kwa sha hii siatwa kwa sha what we expect Ken MCA uyu watu wana milioni 3 utekulwa ndo utomea eso kwasi kana shani ndu nichikutumi ma MCA maitu mama kweni matena pina wa kukulia mutula makolyo nichikutumi mata mukulie kithicha ndengu kila kibandu beta wa makendo alilo thia kasisi undu kile niki nichikutumi mutula utekesa kwika flagship project onemu nundu bayingwa MCA wa mukumukelelya nichikutumi mutula ona thi senate ya thiukulwe makulyo momo ma audit ma MCA matekeso thini wa county assembly mande makamwe makulyo ama nichikutumi matekesa kuri comment prosecution kana ndu makwato matwa kotini alamangya mali ya umma tokwa tene kwa utu ina challenge very enormous thini wa Makueni county chakana ibulayila governor mutula webwekete pindini ibo ma MCA kuma hiyo ndo mamukule makule ndo maishia the same blanket na ibula yo akabuga baini umaka kono nembepo na yo thia kundi najo imbesa ni zatileka this is a problem. Mutongoi TV nyeni tawa mulei mulingem.